Banatoka Kishasa banarudilia Goma, sina tuko kumuwanja wa mapambano. Oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais, ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya moto wana oboyebi. Hatuna shaka, tuko na silaha mkono. Batate ndio walituachiaka hii nchi. Nous sommes déterminés. Avec courage. Mwana mboka. Mwana mboka. Inaenda Kamanyola. Na wakati viongozi watakuja kutuongelea, Waishasha ambao mko ndani ya pori, murudi, tutawapokea. Wale ambao wanatafuta kufanya business ya kwao watafanya business kama hivyo wanafanya. Tutawatega masikio na tusikilize, kama itaomba kuswali, kama itaomba kupana pendekezo. Chama chetu kina nguvu sana. Rwandais mobimbate. Banguna na biso ba Rwandais ezali régime oyo ezali pe konyoko la peuple rwandais, ndenge ezali konyoko la peuple congolais. Régime ya moto wana oboyebi. Nalingi kotanga kombo na ete pona pese valeur. Nde moto nazali koloba ezali ba Rwandais nyonso te. Biso peuple congolais na peuple rwandais tozali na obligation tolingana. Po ba problème toza nango na Congo, yango ezali na Rwanda, yango ezali bisika nyonso na bamboka nyonso ezingi biso, yango ezali na continent na biso Afrique. Esengeli ba africain batia likambo ya bitumba pembeni, batia likambo ya bokabwani pembeni, bazala pe na bomoko ndenge na tei bino awa, bamona ndenge bakoki kotombola continent na biso o Afrique. Boyeba ke continent na biso ya Afrique ezali continent oyo bato nyonso lelo bazali koloba ezali na avenir. Avenir wana boyebi pona nini? Ezali pona population na biso. Population africaine ezali population jeune. Ezali population ezali na avenir. Mais kasi avenir wana esengeli biso ba mikolo, biso bakonzi, bakambi ya bamboka toyeba ndenge ya ko bongisa avenir yango, ko garantir avenir yango po bana Congo, bana continent africain bayeba ndenge ya koza na makasi ya kobunda lobi. Natondi bino botondi bana mboka, kolo nzambe azala na bino abatela bino, tovandi na bino awa mikolo mibale tokomona na lisusu. Merci beaucoup. Atusaidie afanye descente sur terrain, akuya tuone, asikuwe nasikia tu, akuya toke Kishasa, akuya tembele kwenye tuko, tumuelezee matatizo yetu nyo hii. Vraiment tunaweza furahia ile. Banatoka Kishasa banarudilia Goma, sina tuko kumuwanja wa mapambano. Vraiment batusaidie kwa ile kitu sana. Pigana kwa muda wote, hatuna shaka, tuko na silaha mkono, tutapigana kwa muda ajayo yoyote. Adui akakuja tutapigana naye. Na population kwe calme, wazidi wakuomba, wazidi kutuombea, na wapolitisi wazidi kufanya politiki. Tutajikaza. Munyarwanda huyu mtu ambaye hakutahiriwa hata kamata hii nchi yetu kwa bure hapana. Mtu hakutahiriwa hata kamata, mtu mwenye hakutahiriwa hata kamata hii nchi. Wale waisiri konfi hata kamata hii nchi. Hii ni nchi ya mababu yetu. Batate ndio walituachiaka hii nchi. Nous sommes déterminés. Avec courage. Mwana mboka. Mwana mboka. Okay, merci. Bune bakei batinga la pasifo mama salanga bamwe baruni kiliko tunasema nini? Oye inaenda Kamanyola. Naenda Kamanyola. Sawa, tunamonana. Sawa. Sawa, siku mo. Anangongingo. Wow. Awake kununa walume mwe bosi ngabawira tukalondaki obutekane ni kitu kimoja tunapigania, ni amani. Vijana ambao wanataka tuendelee mbele, kama unataka tuendelee,
kuja tuungane kusudi tuongeze nguvu, twende wapi? Pamoja. Mbele tulikuwa najua ni vile wazee ndio wanaongoza, sasa na sisi vijana wametupea nafasi. Vijana, hebu karibu tuungane, twende pamoja. Si ni vile? Naamini ya kuwa watoto wa Nyamirima tuko watulivu na wanyenyekevu, na wakati viongozi watakuja kutuongelea tutawatega masikio na tusikilize. Kama itaomba kuswali, kama itaomba kupana pendekezo, tutaipana sisi sote. Si ni kweli? Chama chetu kina nguvu sana, twende pamoja. Chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina Ndio. Sasa jambo. Kuna mzuri? Ndio mama. Kabisa tunafurahi sana kabisa. Kubaona. Ningali kiana? Ndio mzee. Okay. Tunafurahi sana kabisa jinsi unatupokea. Unajua kwamba hii chama ni yenu. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Ni yenu, tuko hapa ajili yenu. Asante sana. Okay. Hatutalala, hatutasinzia juu yenu. Jeshi yetu ni jeshi ya raia. Kwetu raia ni mwani. Tunasikizana? Hatuibake, hatuwezi fanya mbaya, tutabalinda 24/24. Waishasha ambao muko ndani ya pori, murudi, tutawapokea. Wale ambao wanatafuta kufanya business ya kwao watafanya business kama vile wanafanya. Najua Ishasha watu wengi wanafanya business. Wale ambao wanapenda kuingia mu local defense, tutawaingiza ndani ya local defense, na wale ambao wanapenda kuwe jeshi ili wa protect raia yao, nao tuko tayari kuwapokea, lakini kuwa train vizuri ili wawe wa askari. Askari ni mtu ambaye ana protect raia. Askari sio mtu ambaye ananyanyasa raia.